Pozdrav svima. Ovaj tutorial prikazivat će također Joomla, pošto smo cijelo vrijeme na Joomli, pobjednički CMS. Samo je riječ o ovaj puta uključivanje templata, odnosno predloška u Dreamweaver. Dreamweaver već ima nekoliko mojih tutoriala na YouTube u kojima sam pokazivao osnove, s obzirom da nisam nikakvi web dizajner, niti se s tim niti mi je to zvanje, ali interesira me, pa zašto ne prikazati jednu dodatnu mogućnost. Dakle, svaki template koji želite promijeniti, a dolazi sa Joomla paketom, ili template koji ste kupili, dolazi u nekoliko predložaka. Ti predložci su malo možda dosadni, vi želite promijeniti neke boje, želite malo promijeniti kućice, polja neka, footer, header, uopće nije bitno šta. Radi se o tome da je to sve moguće ukoliko kužite do nekle CSS, odnosno da kužite bar neke kodove ili boje ili šifre boja koje vam trebaju. Evo kako ovo jednostavno napraviti. Ja imam recimo na svojem localhostu, localhost, imam stranicu koja mi je samo za primjer, evo najnovija Joomla koja je fantastična, dakle Joomla 3.4 i znači to sve radi. Recimo, ja hoću promijeniti nešto od ovog predloška. Kako to napraviti? Zašto bi ovo bilo gore bijelo ako tu može stati slika? Naravno, Joomla je sama po sebi imate neke headere koji dolaze sa njom u paketu, ali to nije potrebno. Evo, čak imamo i tu custom HTML ili bilo šta drugo, ona dozvoljava da se to mijenja, ali to nije toliko jednostavno kao što se čini na prvi pogled. Meni je nedavno trebalo, dok sam radio jednu web stranicu, da promijenim boje. Recimo, footer nisam htio da bude prazan, nego sam htio sliku s obzirom na font slova. Ali ja sad tu ne pričam, a već sam se zapričao, idemo mi na djelo. Dakle, što trebate napraviti? Uključite se naravno u Dreamweaver. Naravno, web stranica vam mora biti instalirana. Joomla se nalazi na localhostu i ona vam mora biti instalirana. Kako ovo napraviti ako vam je već stranica na nekom serveru, to ćemo objašnjavati drugom prilikom. Ali evo, sad razvijate web stranicu i pokušavate to napraviti. Idemo na Manage Sites, dakle upravljanje web stranicama. Evo, već sam stavio jedan, ne primjer, nego jednu stranicu škole. Znači, ono što ćemo sada napraviti je recimo Joomla proba. Local site folder. Na Windowsu to će vam biti naravno C, program files ili WAMP, što već koristite, vjerojatno WAMP. Na Macintoshu je dakle applications, MAMP, ja sam stavio posebnu mapu gdje mi se spreme web stranica, a web stranica mi se zove ne named site 2, nego mi se zove Joomla. Ali evo da sad to dočaramo u potpunosti. Stisnuo sam na kućicu, otišao sam pod www i evo Joomla. Čus. To je to. Osim toga, trebamo podesiti servere. Dodat ćemo server. Server će se zvati localhost. Ono što nam je potrebno kod localhosta je adresa localhosta. Adresa localhosta će biti, dakle, samo sekundu. Znači, biti će nam... Idemo staviti dakle ovako, local network, server folder. Zapamtite, server folder je u vašem slučaju localhost. Localhost, već sam i sam napomenuo, već smo ga zapravo i unijeli, da ja sad to ne unašam ručno, samo sekund. Dakle, applications, MAMP, ili u vašem slučaju nešto drugo. Web URL, gledajte, tu sad dolazi do nekoliko varijanti. Ne znam sad kakva je situacija na Windowsu, ali jednostavno, otiđite pod vaš localhost, otvorite vašu stranicu i samo kopirajte ovu adresu. Da sad ne objašnjavam tu kako je kod vas, kako je ovo. Evo jednostavno, kopirat ćemo tu adresu u potpunosti. Vidimo da smo je kopirali. To je to, server name će se također zvati localhost, tu nemamo šta uopće razmišljati. Ono što obavezno morate staviti, inače stranica neće raditi, je na Advanced. Advanced stavit ćete server mode, PHP MySQL. To će omogućiti dakle učitavanje u potpunosti baze podataka i nećete staviti remote server nego testing server, a remote ćete isključiti. Stisnut ćete na save. Zatim će ta stranica biti tu, ali ono što dalje morate napraviti je jednostavno pokrenuti. Što će se sad desiti? Krenut će učitavanje stranice. Dok ja kliknem na stranicu, sada ćemo se spojiti, samo sekundu, znači ovo. Aha, pardon, tu je došlo do greške.
Ovo mi je stranica. To se odmah trebalo desiti. Nešto je vjerojatno bilo od prije ostalo što nisam promijenio. Dakle, trebate paziti na svaki detalj. Stisnut ćemo dan. To je to. Evo ga, ušli smo dakle u moju web stranicu koju naravno ne vidimo. Iz kojeg razloga? Ništa ne pokrećete osim indeks PHP-a. Nalazi se dakle u root direktoriju. Indeks PHP će omogućiti učitavanje svih datoteka Joomla. Kada dva put kliknu na indeks PHP, počet će ovo što sad vidimo i otići ćemo na live. Sa desne strane bi trebalo učitati stranicu i evo identične Joomla stranice koju smo vidjeli i to je to. Tu više nemamo šta raditi. Svi znamo da se zapravo sve ono što se mijenja nalazi u template. Samo malo. Još jedna stvar, ja se ispričavam, ja znam da prebrzo pričam. Dakle, desni klik na ovu tu, ne znam, boca viskija, to je čaša, pardon, maknut ćemo .js, JavaScript. Slobodno maknemo i imamo ono što nam treba. Dakle, ako koristim onaj osnovni predložak, Joomla 3.4, protostar template, ako se ne varam, protostar template, i evo vidimo adresu ispod, Macintosh HD application, bla bla. Ja ću na to kliknuti. I evo nas, tu mijenjamo sve što nas je volja. Svaki predložak, ovisi koji predložak koristite, to može biti Rocket theme, ne znam, Joomla art theme, to su jedna od poznatih Gavik teme i tako dalje. Evo ga, to bi trebalo biti to, ne znam, da sad ne duljim sa tim promjenama, ali možda možemo nešto promijeniti, ne znam, idemo potražiti, ne znam, pozadinu. A ima ih, hvala Bogu, malo više, ne znam, možda, evo idemo kontejner promijeniti. Ali sad nisam radio ovom, evo nas. To bi trebalo biti to. Ali sad vidim da neću da se zadržavamo, da ja sad to tražim. Uglavnom, svaki predložak dolazi sa dokumentacijom, pa je tako zapravo moguće promijeniti bilo koju stavku web stranice. Naravno, ako nešto zeznete, preporučam backup stranice svako malo. To nemojte znači izbjegavati. I svako malo backup stranice napravite da ne ostanete bez podataka. Evo, to je to. I još jedna stvar. Sve što promijenite ovdje, recimo ja ću izbrisati ovo, pitaj Boga što sam sad napravio, stisnut ću Ctrl+S ili na Macu CMD-S i stisnut ću refresh. Web stranica se tada mijenja, međutim tu se ništa nije promijenilo jer nije bitno i to je to. Ova datoteka se promijenila i u direktoriju gdje se već nalazi taj direktorij negdje dalje. Evo ga, to bi trebalo biti to, nadam se da će vam pomoći dalje. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se obratite dolje ispod u komentarima. Hvala i do idućeg videa se čujemo.